da sibiam se oje bread twen me ekuyantwiwa mosonfo ba akopema me gina me nan so me gina me nan so sa na se me hihima na dwumakuo bi na eso mase eye Obatampa travel and express consultancy for they say din me kakra na te say manoa ye fefefefe se won se ne manoa ye ko no Sana bibia so eye genuine eye Obatampa for bibia ye genuine bibia deda na kwan so misrew sikadie bia nim try them and see misrew try Obatampa express consultancy for efa wakwantu sem na wankasa kona kohwe na hu na ye won kra krodwem ye koye papa eye prophet Isaac Anto asoeye prophet Isaac Anto asoeye odifo kese ba kon no so ewo Ghana ha edin sembi abetudwa ye ko eye amambuo mu a sesi Ghana amambuo mu mpanifo eye pomu edi enimu a eye papa John Dramani Mahama ene ye papa Maumadu Baumia ene ye papa Kennedy Akompreko ena ye papa Align Cash ena epese edi enim eye amambuo a eba yenim eye 2024 na when na ye papa ato se wanya yi kire kese pa kire se eyi kire we anu odin se Ghana for engina ya mmompa ye yie pa mfa eye afi 2024 abato na eba besi na ensemo ebesi ntoko ebesi nkrofo ebehwero moka aman ni ama oyi nkronsia wo Ghana ha oye nepa ebesi wo sankro nim a chese anu odem pa na yi kire nim nyina no na chese nyame kasa kire na kire ni se hey honorable Kennedy Japan eye Maumadu Baumia ya papa Lankas se mo ahwe ni yi a onu de vision nim no hu ye no na chiye eye umbrella onu na odikan ewo yi kire nim a onu na racist no Americano onu na odikan di Ghana for momoye ntutu ye na eme yi na hwe yi de achiye de eno ane na mo misro se ne papa prophet Isaac Anto Kano misro yen kuti mrasisia. There was a horse prepared waiting for me inside the door. That horse is a very huge horse. And I was told in my revelation that this is the hall I have given to you to show you what is about to happen. Now, and then somebody was sitting in the horse. Obiti bonkonoso. Nokuta golden sculptor. Angel na otoseno oye so big. And then he said to me, sit on this horse, it's for you. We are going. I'm going to show you what is to come to this country and what is to come to the whole world. When I realized I was on the horse, and then we fly into the highest mountain. And then on the mountain we landed. When we landed, Apostle, we went and meet another one big angel in the horse. Now, ono ne golden sculptor na okutano, a big and long. As get ready, I'm going to show you what is going to happen, people of God. And then he used the golden sculptor. He stretched it on the earth. And I mean, who said, Epo. As I see more, we say, Epo da hokakra. Now, I say, look and watch. And I look and I watch. And I saw 6 big crocodiles. Adenchem ahoro nsia. Adenchem bakubia niti 6. Na etina ya 6 no. Me wu se eja edere wo etirenum. Na denchem bia nidua no eti se etuo. No ka kire me se wahu nia ekoso. De me hu ya ne se honhom bia ye Satan honhom abwewura adenchem no. De me hu ya se adenchem na afly abasase so. Na de me hu ya ne se eja na efiri omanim no. Ohye eja no eto all 6 regions.
6 regions. Ejano omu hua na enipe edwane. Na omu tututio no na enipe edwane. Na enipe ewu. No omu tututio na enipe edwane. Na nipa ewu. 6 regions. Adenchem 6 ni na eko 6 regions. Na eja efri woyenum na nipa edwane na ni etio no to papa. Na Erade ka kire me say nia ABC wo oman Ghana 2024 no eni dedi kan ni enti Isaac fiase na bompa ya ma oman Ghana and gather together all my saints, everybody, and let's pray for the nation of Ghana. And I didn't want to. They me who ya ne say angel nasa famia free be ponoso ni abe wura edanum ye wura edanum ape de hu ya ne se me wura me ankasa me ni peduam na me ni so atene me sorry na e 9 o'clock anadwo na me sorry na me twro yi kire no eto ho na me se yi kire die ehum na me fi ase se me ya kom kire me fi ase se me bom paye ama me mai Ghana. And then the Lord told me that if we don't pray for Ghana 2024, there shall be a lot of people who destroy 6 regions. And you may basis your honor and yekra. And tokwa kesi besi o me mono and yekra. Ahonhom bi bewura nkrofo no me den tokwa kesi pa ewura o me 2024. Enti moma ye yina yenkai eyi kire dikan. Yeah, see akotie ya papa Prophet Isaac Anto nenum asem we dey yes Ghana ebi say yenfre dampare. Hey, this prophecy there, we are not calling any dampare this prophecy inside Ghana. Yes say e wa so a yentie ne ahohom ne eden e ka kira safo. This is the time ye be sorry say yenfa difo bi asem difo bi ade asem mi abate say ye be boagu ne akofra ye papa dampare e de abam say onko arazi omo. Hey, this is the time I was say ye jai na ne say ye wa so a yentie ne ahohom ne eden e ka kira safo na say ye wa namon bi a e wo say ye tu what say ye papa kan say osunu osunu betimi aye bibi. Yes, say otimi ye dia obetimi akotwa eye chinye ho wati asema papa ne kan o se osoro emia ne ho ase obetwa chinye na te sa kakakra bi na watwa chinye o se ne o wa aso no me na me ka se ne o wa aso no ontie ne honhom no e ka kira safo ye papa no mpanifo na anamobi o he wo se mutu na Ghana krom ha 2024 abato no ya so maduen ne yen kasa nso ye ho atoyen a na monya bi enhwie dia mesremo edifo ne nsam so wo se ye taking it serious kakra mo so mfo akwentwa na me besom makram.